Gewitter schritt mit nordisch wilder Mut durch Stürme und Gewitter. Stolz das Heldenbanner trug, unsterblich. Gefallener Kamerad, unsterblich. Gefallener Kamerad, ein Durchstoß in den Rücken brach deinen Heldenmut, wo wir heut Blumen pflücken, geweiht die Erde durch dein Blut, unsterblich. Gefallener Kamerad. Ovo ovdje što vidite, Eiserner Portion njemačke vojske iz Drugog svjetskog rata, ovo bi dali njemačkom vojniku ukoliko nije moguće dati mu topli obrok iz vojne kuhinje u 24 ili više sati. Znači ukoliko niste mogli dobiti topli obrok duže od 24 sata, zapovjednik bi izdao naredbu da vam se da ovaj Eiserner Portion ili željezni obrok. Jer prije izbijanja Drugog svjetskog rata njemački vojnik je ove pakete dobijao samo recimo na nekim vježbama koji su bili malo većeg obujma, dok su za vrijeme rata sve više i više imali problema sa izdavanjem tople hrane i sa općenito radom vojne kuhinje, koja je u isto vrijeme imala i ove pakete sa sobom. Znači, kao što sam već rekao, ako nisu mogli vojniku osigurati topli obrok, zapovjednik bi onda izdao naredbu da se podijele ovi željezni obroci, koji su u isto vrijeme imali također i half Eiserner Portion, koji bi bilo nešto poput pola željeznog obroka, koji se sastojao od jedne konzerve i krekera. To su imali znači u ruksaku sa sobom, međutim nisu to mogli otvoriti ili koristiti ili jesti kad su htjeli, već isto samo nakon naredbe. Međutim, poznato je da dosta njih se nije pridržavalo te naredbe s obzirom da su upadali u svakakve situacije tokom rata, pa su neki otvarali i na svoju ruku, te bili kažnjeni u skladu s tim. Međutim, kao što mu ime kaže, ovaj željezni obrok njemačke vojske je sličan američkoj verziji iz tog vremena, međutim, fali mu dosta stvari koje su, ajmo reći, bili luksuz u to vrijeme, tako da je ovaj paket za preživljavanje, dok je američka verzija bila više luksuzna verzija sa cigaretama, žvakaćama, kavom. Za početak ću reći da neću konzumirati ništa iz ovog paketa, zato što je to sve reprodukcija rađena u Rusiji. Znači sve što vidite u ovim paketima je zamijenjeno sa sličnim stvarima koje možete naći u današnjim ruskim dućanima. Nema smisla da sad jedem ovo konzervirano meso iz Rusije i objašnjavam kakvog je okusa. U biti, glavna stvar ovdje je način na koji su dečki iz Rusije koji se bave sa reenactingom izradili ovaj paket, te koliko su detaljno istražili cijelu materiju oko ovoga. Koliko sam upoznat sa ovim, mislim dečki su odradili jako dobar posao s obzirom da je riječ o amaterima. Prva stvar, obični papir u koji je zamotana ova konzerva. I vidite ovdje boju koja je Feldgrau, znači dečki su to farbali u ovu zanimljivu boju. I moram reći da su to vrijeme Njemci imali jako dobro razvijenu industriju što se tiče ovakvih stvari konzervirane hrane. I u to vrijeme ste imali znači ove žigove koji su vam objašnjavali što je sve unutra, što je također još jedna odlična stvar znači iz ovog paketa, da su dečki napravili recimo ove žigove na konzervi. A žigovi na konzervi su se čitali na ovaj način. U gornjem dijelu bi imali znači što se nalazi u ovom paketu, s lijeve strane oznaka proizvođača, s desne strane godina proizvodnje i u donjoj strani imate oznaku težine. I kako su to dečki iz Rusije zamislili, slovo R je oznaka za govedinu, KM4 je oznaka proizvođača. U vezi toga nisam razgovarao s njima, ali pretpostavljam da je KM Kriegsmarine, što znači da je ovaj Eiserner Portion bio rađen za njemačku ratnu mornaricu. Godina proizvodnje je 42. te težina je 400 grama. I evo vidite, dečki su se stvarno potrudili, stvarno lijepo ovo izgleda i lijep odabir boje. I ovdje imamo ostatak koji je zavezan sa špagom, pa ćemo to otvoriti. Papir koji je sličan papiru za pečenje, vjerojatno je otporan i na vodu, pa su ga zato stavili sa vanjske strane. I vidite, ima ga poprilično. Sve se nalazi ovako lijepo zamotano, dok je unutra zamotano u obični papir u kakvom je bila i ova konzerva. Pa da otvorimo i ovo.
I tu je ono što se nalazi zapakirano u papir. Prva stvar, kava. Znači ovo je Golner kava, rađena u Bavarskoj, koji je u biti zamjenska kava. Imate ih 3 komada. Sa stražnje strane imate ovaj natpis Ernst C. Behrens, Alfeld Leine, 75 puta 117. I vidite kako je to lijepo napravljeno, stvarno dobro i ispunjeno sa kavom. I ovdje piše posebna dnevna količina punjenja za formacije Wehrmachta. Mišung bi bila smjesa vjerovatno. I ovdje imamo jednu porciju erbsen supe, što je bila nekakva vrsta juhe od graška. Ne znam da li se da unutra vidjeti. I vidite tu juha od graška je zamotana s još jednim papirom. I ovdje je natpis nije za prodaju. I ovdje ispod možete vidjeti, pretpostavljam, firmu koja je to radila u to vrijeme. Hrana Bego Otto Berg. I sa stražnje strane možete vidjeti uputstva. Znači treba vam 1 litra vode i kuhajte od 15 do 20 minuta. I ovdje imamo još jedan tekst. I zadnja stvar koja se nalazi u željeznom obroku su krekeri. Imate 125 grama krekera u 2 paketa. Zamotani su u obični papir. I ovdje možete vidjeti tisak. I ovdje možete vidjeti zanimljivi žig na ovim krekerima sa runom Algiz ili Elhaz. Dok sa stražnje strane imate ovaj natpis. Ne znam njemački da prevedem sve točno. Međutim, tko zna može si sam pročitati. Znači imate 2 paketa u Eiserne Portion. I to bi u biti bilo to. To je sve što dobijete u ovom Eiserne Portion za cijeli dan. Nije puno, ali u to vrijeme je to bilo vjerovatno i dovoljno da preživite. Hvala na gledanju, nastavljamo dalje.